tayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umayak man, merci ading ko. Anya ti masapul mo, Manong Lando? Adda ka din ni pari Nunoy, ading ko. Ay, nasapa nagiwayway itinwang mi, Manong. Agtugaw ka pa yatag kapi ka. Pangururayam kan kwa na. Si kamat ang timakamong agtimpla, Manong. Ay yaman na ka ading ko. Ay, sino nga mintay inyawid ni bakit mo itinaminsan, Manong? Dayjay ka day. Awan dayjay ading ko. Kinsi atawan ng tinapalabas, ipod pimusay day di manang Helen, Manong. Manumat ng tinyawid mo a babae dito'y lugar tayo. Ngam, awan mat nagbayag kadakwada. Narigat nga ro, jagsapol itikas ka ni manang mo Helen. Ang mga nupod-numat nga mintay ibagbagada at chusi ka, Manong. Di yung matimbagbaga, nagluto kayo gaya mi tinaima sa pangaldawan tayo nanang. Sana siya tinagluto, landawan ako. Rosa na da kayo? O sino nga ron? Intad ni Pinang dayta. Pinang. Wan, tapno maramanam ka no matiluto na. Anya? Hindi pa ilang mga papapansin ni Pinang kinkanak ka. Ang mapaya di mo paganaw. Sa lakas ka ni Pinang ti-type ko nanang. Napintas kan siksila tamo ni Pinang, uray 14 na nakaw. Sa lakas ken ko na ti-type ko kunak manayin. No para kan biyak. Adamo alamang ni Pinang, ngamdagiti babae nga nyaw awid mo dito'y balay. Susi ka ko ng kidia. Agam ka na yung baita kamalay ti mapilam. Ha? Di mo mausar ti ko na makinachusay anak ko. Ha? Ni nanang mag... Saan matan nga umay ni Auntie Pilar dito'y balay, tatang? Talaga saanin nga umay na niya babae dito yung balay, anak ko. Ay, nawaw. Nagapa kayo ka di? Nabayagan na lukluk-kunak na niya Pilar. Anya? Sayang lang ti effort ko para ken kuana. Ni Auntie Pinang ngay, tatang. Di ka di kayat? Nyan timpinang. Saan ba't nga iso ti-type ko? Pudno samot tinaybaga ni Lola, tatang. Anya timbaga ni Lulam. Chusi ka kanong ngam di mo matang mo ti agpili, tatang. Anya? Naimbag nga aldaw mo, Nana Edna. Si kamo gayang Pinang. Sumrek ka. Ada ka din nilando, Nana? Nay, nasa paari mo anak ko. Ado ka no ti aramiden na iti garden na. Ay, sayang, Nana. Kasya talaga nilando, Pinang. Nagagait nga trabaho. Masaludsod ko man, Nana. Nagsinada ka din iti bakit na nga inyaw awid na idi, Nana? Ay wan. Insukat ka naman ni Pilar. Ay, nagkasang matan ti kasta, Nana. Ay, kasanaw. Agpalpalo kung tumungamay. Kunana at susay. Ngam di na maamaw ti agpilay, ha? Dayta akit di, Nana. No, syakla ngay nana kong. Sika, ti kayat kaw pagdatunan nan. Ngam, san tayo mo't amabali na pilitin jay tao, Nana? Ada kamit gaya man, Auntie Pinang. Kumusta kan, Ana?
Nasayatak mat, auntie. Si Kangay. Nasayang atakmat laeng basang ko. Agyaman ak iti regalom kanyak, idi na palabas sa Pasko, auntie. Ah? Ay, awan ti anyaman na, basang. Ay, nagkapi ka din, auntie. Uy, nagkapiak mo tan iji balay. Ay, kat agkapi kayo manan, Itimplaan ka, auntie. O sige, sige. Sika nga rin ti makaammo, ana. Mabalin ka dit kag standby dito ayan mao parin unaw. Kunak laki din nagawid kan parilan daw. Kumaa. Adamot na dya pinang iti balay pare. Kasaritam kami na. Nabayagan kag papapansin kan kadya tao. No kayat mo di si kalangan pare. Ay nawaw. Ay isa na mabalin na pare. Pagtalawan nak ni bakit ko ano kasta ti aramidag. No siyak mat ti kunam. Diyak kayat na dya pinang pare. Oray sana ko ng mga sawa no'y sumot lang. Kita ma pare, ang mga nudom tayong tutel daw at tilmunam nagiti ibagbagam. Nagsaya at topay ni manang pinang. May kari para kin ka. Diyo kanin nangag, ti pakaistoryaan na dya pinang pari nunoy. Kwinartaan na kanukan ti foreigner anobyo na. Idi adun tinaala na. Sana imbrik matan. Ay, fake news na ita pare. Kasano ko makakwartaan na ti foreigner anobyo na? Kat saan matabak nang da dyan? Sa may sa adna na talgad at trabaho ni Manang Pinang. Ay, sa di inuman nga tan napanan di tatang mau. Ana apaw. Wan nga rod, Lola. Italaang mananala daw ang nagawid. Isaus, imposible no dapay lang iti garden na. Oh no, adda nga ta, tinaduma na panan na. Sa dino ngay kuma, Lola? Ay, no kanaw ngay may ni Auntie Mapinang, isumuti na ladaw panagawid na. Ing kagara na lakit di, Lola. Talaga likliklikan na ni Auntie Pinang. Aya, ay, intun kwan, adama na tiyawid na dito'y balay. Day tangarod, Lola. Manunot din tiniyawid na. Ngam awan mo't kadakwada ti agbayag. Ay, talaga nga awan. Tadi na mo among kami ti agpilay. Nung mabalin laang kumada tayo ti agpili para kinkwana, Lola. Wan, agpaiso na ita. Again, tulungan tamang kiday ni Auntie Pinang. Na imbagjayjay, tama ikaray kintatag mau. Sana kas kadagiti babae ayaw awid na dito'y balay. Saan tayo nga amaw daw sa dinaw tinangal alaan na kadagijay. Apay nga itakalangan nagawid, tatang. Una, tayo nururay ko apimanaw ni Pinang. Anya kayo lakit din, tatang. Talaga ka di-adiyo kayat ni Auntie Pinang? Diyak kayat ti babae arupat kwarta, ana. Ni Auntie Pinang? Rupat kwarta? Asino ba't tinakadamagan nyo iti dayta, tatang? Basta, sa nakaskan kuwana ti kayat ko. Wano, patpatyon nyo man ang tibagbaga dagiti tao. Nagsayato pa'y ni Auntie Pinang. Isumat lang ti sangkay baga ni Lola. Saan nakamawatan, anak ko? No siya lang ti pagsaludsudam, tatang. Awan ti makunak ka ni Auntie Pinang. Madlaw anasayat a tao. Ay, landaw anak. Anya jay ibagbagam iti anak mo, ha? Ni Pinang nanang. Kwinartaan na kano ti foreigner nga ex na. Hindi pa lang amok ti may papaniti na itapanag. Ah, ay nawaw! Adda kwarta ni Pinang, anak ko! Saan tayo nga muna nang nungay ipudno ti sayang gusay. Nada. Ay, aglang-lang nga pa'y kay di arupat kwarta, ay inyawid mo idi na minsan. Ngam ni Pinang, anak ko! Di yun ipalagip na kita kanyak nanang. Abay, di mo ka di maklawn?
Di mo maaklaon alamang lata ni Pinang. Ngam dagiti babae ngayon yawawid mau dito'y balay. Anak ka? Nalawa na yun. Siya akong titsursi, hindi na amaw tagbilay. Oh, si kamot ti lumabas iti paraangan may manang Pinang. Sa dino tinagapwam. Iti manayan da pare lando. Mercy ading ko. Kano imay ni manong lando dito'y balay itay. Kapampanaw na laang manang. Ay, ha? Saan mo ka di anasalaw di tadalan, manang? Ay, saan ading ko? Ay, amangan no ilumlumangan na ka, manang. Ay, una yan ni Lando. Talaga alikliklikan nak. Chusya talaga, manang. Ay, ading ko aya. Maikariak mo't iti panagkunak. Katwan mat ngamin manang Pinang. Talaga lang at chusi ni Manong Lando. Ngam di na matamot yagpili. Palpak nagiti babae nga inyawid na di tabalayda. Di manang Pinang ba't ti kasarsarita mi tayo, Mercy, bakit? Sa dino ka no tinagapon na? Naggapo iti ayanda Manong Lando, lakay. Ay, nabayag siguro Pima na nag-uray di bakit? Talaga adakkel ti panaggusto na ka ni Manong Lando, lakay. Unang saan mo tabakan ano ni Parilan daw? Amom ka diti ko na na itay. Anda ka no, nakadamagan na, arupat kwarta ni Manang Pinang. Anya? Asino ka naman tinakadamagan na, lakay? Di naman dinakamat no sino. Ay, day talaang. Fake news, matinadamag na. Ni Manang Pinang to, pa'y ti kwinertaan ti ex-boyfriend na a foreigner, lakay. Kastamat lang, timbaga ka ni Parilan daw, bakit? Barang gusto mo tan natin mapili na ita. Tani, kasi mag. Mano, babae tinyawid na, ngam awan mo tagbayag. No ni Manang Pinang laang ko matiayatan na, ay na, inal daw kumamot anak ka isam, lakay. Oy, Lando. Si kamot ti masalaw ko dito'y kalsada. Sa dinong iti papanam. Naimbaga bigat mo, Pinang. Dita klinik, adalang mapan ko alaan nga agas. Ay nawaw. Asino nga iti masakit? Maintenance ni Nanang. Kasta ka di. Si Kangay, sa dino mo ti papanam, Pinang. Agpaili ak. Mapanak man makitsenda. Aganan ka nga ron, ha? Ore si ka Agananad ka mat. Kitaam ni Tatang Lola. Kasla, ada na dagsa na parikot na. Wan nga raw. Itay pa yan nakatugaw iti sirok ti abukadaw. Awan ka di tinadakamat na parikot na, Lola? Saan? Diya ka mo. Maganoda mananti nang bastid kinkwa na dita. Ni Tatang tumat ngamin. Ada ni Manang Pinang nga asidag, ngam chusi pay laang. Kanayon mat nga rod amaling tao ti mapili na, Lola. Ay, hurayin na siguro ang masaktan iti mamin ano abisis ako nada. Sayang ti panawan, Lola. Nasingpet mat nga ang ti Pinang kat. Wan, uray siya kalulam. Ni Pinang, ti kayat ka para kandi datang mau. Kita ni ante mapinang. Kasla mo laang ani nanang mau, idi si bibiyag pay laang nga po. Abay nga, yakastoy ti marikriknak. Saan? Sana mabalin nga kayatak iti dadya Pinang. Sana mabalin. Anyan tulangan ti panunutan na iti tao kanyak. Landaw, anak ka. Okay ka lang, kaday. Kwa, awan mo at Nanang, okay aklang. Kasla, danaw nagpampanunutam. Ay nawaw, okay aklang, Nanang. Amaw manakaw. Dosya, makakit-kita kan ka. Madlaw.
Saan ka nga okay kasi ti ko na manakaw? O kaya klaan kung naklangaro din. Dagulit kayo mo't nanang. No ada parikot mo. Di ka agdwa-dwa nga umasidag kanya ka nakaw. Abang ano, makatulong akmitkin ka. Ay nawaw, andyan ko ng parilan daw. At pa naggustom ka ni Manang Pinang. Ay, kurak man mo saan mo type da dya babay. Diyak man na mo pari nunoy. Ngam talaga sa balay ti marikriknak ita. Nasayad mat ka diya paray no ni Manang Pinang ti makurso na dam. May kariday dya parakan ka. Panagkunam pare. Sa anak nga tan amasaktan no iso ti pilyag. Sigurado ray tan paray. No ni Manang Pinang ti pilyam, inal daw to na nakaisem ka. Ay, madanaga nakpari nunoy. Kinsi atawa na nabalo ka paray. Manumot na natawan nga agpalpaloko ka karga ti babae amam-amaw mi ti Facebook. Andiat na mo ngay. Ang mga no ni Manang Pinangan ti talaga aparakin ka. Ay, adoy. Agkape ka pa, Lando. Payamanak, Pinang. Anyang aminan, di ko na magagaram. Kaya't kalaeng nga sarungkaran. Oh, regalo, parakan ka. Ha? Yakman na mo, panagirignak ket. Kat, anya, Lando? Agayatak samot pinkan Pinang. Sigurado ka kaditi day tang ibagbagam, Lando. Italaeng nga nakariknaki ti kastoy. Diritson kan. Okay lang kadikin kano agdatonak. Owen, okay lamat kanya. Ay no, ay, agyaman ako na Pinang. Sa dino tinagapwam, Lando. Itayanda Pinang nanang. Ay, nawaw! No kasta, sinarong karap ni Pinang nakaw. Una lang. Ay, nawaw! Panagkunakit, saan ka nga kamalaya nakaw? Nasaya at ataw ni Pinang. Tsakim pagarop ang makariknaki ti panagayat iti nadya Pinang nanang. Kasta talaga ni Ayata nakaw. Awan pilpil yun na. Panagkunayo nanang. Ni Pinang ngatan ti babae apara kanyak. Anak ko, sa anak ka Diyos. Nga, no para kanyak. Ay, maikaray ni Pinang, paragan ka. Last day to yun nanang. Sapay na kuma. Ta ni Pinang mutan ti para kanyak. Sana dakas, no chusi ka, anak ko. Ngam, rumbang lang, analaing ka mga agpilay. Tapno saan ka na maluklukaw. Awanan ti makunakan Pinang. Kas day di Helen mo lang, anak ko. Napintas, nasingpait, kang runan ti amin, manangipatag. Ay, nawaw! Narigat ti mailawan. Isu arumbang nalaang ngarod analaing kamat nga agpili. Katno anya tigasat mo, isu ngarod ti aklunam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawa!
tayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Marinora, pudno ka di tinadamag ko. Nagsubli ka nung matan ni ising di tapalayda. Ay, wan, Mari Lori. Ay, nawaw. Naimbag man, tanapakawan pa ilaang nila kay na. Kalpasan, ti pa naglalaki na. Ay, kat naka-amiris siguro na, Mari. Ay, nagasa, tanaanos nila kay na ang nakababain laonay, ti kasjay ngay naramid na mare. Di mo nakuntinto kin lakainan. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Mari Lori. Ang mga noon da makangag. Ay, si kakit di mo't Marinora. Kidjoy kamot. Di bali ata pudno mo ti pagsarsaritaan ta. Pudno mo't nga may nalalakiro day tanga iseng. Gumarampang mo't maray. Ay na, Mari. Saan anasayat akat katawaan tayo, ti kamali ti pada tayo a tao. Ay, no di mo kaya. Mapanak man laangan iti ayan ti may sa ako marita. Da kami laangan tagistorya mare. Kunaklakit dino asino ti masalaw ko iti dalan, si kamo gayam, iseng. Kumusta nga? Naimbag man, tanalagip mo ti agawid. Ha? When now, imbati na kamo laang, iti nang isukatam kan nila kay mo. No choice ka. Ay, nawaw. No awan tinasayat nga ibagam. Di ka manaktak, Lore. Ay, mabitlaan. Apay ngay apumanaw ka. Kat saan mo pa yan nasungbatan ti saludsud ko. Aklo nakabidot ko dayjay. Ang pangaasim, tadi mo kuman isubli pa itinapalabas. Napakawan na kunti asawak. Ay, nagturod ka nga may na mga ramid iti kasjay. Anya ngay ita, si kamot lang tinakababain. Amok daytan. Saan ang masapul nga ipalagip mo, Lore? Ti bagamkit de, nasakit tilapayag mo ang makangkanggag iti ibagbagak. Gaputa, pudno ket ngaraw. Sanaya? Oh, apay kasta tila nga managawid, ising bakit? Napan ka lang gimatan. Ay, kuhala kay. Awan daytoy. Okay aklaang. Iti kasta lang nga madlawa saan ka nga okay. Ay, awan ti maaramidak. Gaputapud no mo ti bagbaga dagiti kaaruba tayo. Anya maran ayatin sawang da, bakit? Ti kamalik itinapalabas atawan lakay. Ay nawaw, makatawanan tinapalabas? Nga misubli da pala ang dayta nga isyo. Ay nawaw, Jack ida mababalaw. Gaputa amok matabasol ko ti amin lakay. asino man ang tinang sawang iti dakas kan kaaya, bakit? Di bali latan lakay. Tinapatag kat napakawan nakon. Maanusan latan tasyak mat tinagkamali. Saan ang maliklikan? Adalat ta maibaga dagiti tattao. Salinaw, tinagapwam lure, anak ko. Ay, tang, di man ayan ti gayim ko, di ta kabangiba nga barangay. Ay nawaw, di mo ibaga, si kamanan tinangidano ni ti chismis igay. Wala tatang, asino kumangay ti daduma? Sana nasaya at tikasta, anak ko. Pudno mo ti warwaras ko ada magtatang. Amuyaw ni ising akalugaran tayaw, san ka day? Apay ni iseng. Oh, insi na siguro ti kabit na. Iso ang nagawid manen kinilakay na. Saan aya, amabalin na nakaamiris jay tao, iso nagaway, anak ko. Nakaamiris nga. Ti kunayo kit de, insi na ti kabit na. Iso ang nagawid manen di tabalayda. Ay, piman mo't nga iseng. Amo, manak ko. Saan nasayaat, akat katawaan ti kamalitipada tao. Iso nga rod mo tiragragsak ko day tatadang. Da kayo kit di mo. Naimbag lang ang tayo may kamar tinading ko. Apay ka ti manang Nora. Bantayam ni Lori. Ay nawaw,
Apay ni Lori manang. Iso ti number 1 amang imarmaritis ka ni bakit mo. Anya? Day tatipod no. Nagkamali lang arudan di tao. Ibabain na kit di nakarkaro. Pakaragsakan na siguro no i-down na tipada na a tao. No kasta. Isugayam, tidakdakamatan ni ising hindi na minsan. Amo pa iti day dya a babae. Day talaang mangibabain itipada na a tao ti paglaingan na. No agsasao kunamla no asino a perpekto. Marana aklang talaga amakang kanyak daya tao. Bagbaga akmet no kasta nga umay dito'y balay. Gamay na, awan denggen na ading ko. Ay nawaw, nasapa ka met Marilore. Sa dino ti papanam. Ay, ijay man sentro, Marinora. Anya kay ti aramidem ijay mare. Ay, mapanak man makiistorya ka dagiti kukumarik dita. Ada ngamin tinapataga pagsasaritaan mi itakay. Di mo ibaga ani ising manan akalugaran tayo ti topic yo. Ay, naalalam, Marinora. Isua talaga. Ay, babae ka. Ngam edad dawn mo matipadam a babae, mare. Anya a klase ti kapanunutan day ta. Nagbabawi lang arudan di tao. Ay na, Mare. Apay ngamin aya nga affected ka kat saan mo't asika ni ising. Saan mo't lang kabagyan. Ay, narigat ti kasta, mare. Inton kwan, si kanto mo ti maisyo. Si kanto mo ti pagpiesta ang dagiti chismosa. Ay, saan to ang mapasamak day tamaray? Gaputa saan akas iti dayjay nga ising? Sos, nakarkaro ka paikit din ngam ti asawa ni ising. Di ka matan sumarda nga mang padpada ka si tao. Si kamat gayam manang Nora. Agtugaw ka manang. Agyaman ak ising. Adda ka di masapol mo manang. Awan matkit di. Umay ka lang kumustaan. Italaang manan amakita ka, kalpasan ti makatawan. Naimbag ka pa'y manang. Nasaya at kalat ta kanya. Si kakit di mo't. Sa anak mo takas kadagiti kaaruba tayo apag piyestaan da ti isyo ti pada da tao. Imbis nga ikararagan da, saan tayo marites da pa'y kitde? Ay, uwan nga rod manang. Ngam, awanan maaramidak. Kaputa basol ko matpiman. Nailaw anak ngamin. Uray pa'y basol mo. Saan lataan na saya, tikas dyan nga aramidan da? No nagkamali ti maysa a tao, saan kumakat katawaan, wano pagang angawan? May kararagan kit di kuma, tapno malawlawagan, ti kapanunutan na. Agyaman ak una iti dayta na ibaga manang Nora. Aramidak mat amin akabaalak tapno makabawi ak iti asawak. Ay uwan, kasta ti kasayaatan nga aramidam ading ko. Panagnagam ka nila kay mo apudno ti panagbalbaliw mo. Di mo latalikas kaso dagiti maritis. At danto aldaw dagita kunak lang arudan. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak ising bakit? Uwan gayam. Imay ni manang Nora itay. Ay nawaw. Anya ti may na imbaga. Nakis-istorya mat lang kanya lakay. Nasayaat nga rod no kasta bakit? Bilibak una iti dayja amanang Nora lakay. Apay mo. Ngamin, uray no nagkamali ak ide, nasaya at latamot ti panakisarita na kanya. Kasjaya talaga ni Manang Nora bakit? Sipud pa ide. Nakunana pa'y ano sa anak abisi, mapanaklat ta kano iti ayan na. Ay kit mapankapi man ah. Okay lang mo't kanya. Kadagiti amin akaaruba tayo, ni Manang Nora ti kasasayaatan. Awan pulos nang ngagkukin kwa na lakay. Marinora, pudno ka day tinadamag ka. Ay nawaw, anya tinadamag mo Marilore. Napan ka kano matitiayan da ising idi kalman. Ay uwan, pudno tinadamag mo. Ada ka di parikot. Ay no kasta. Kaya't mau tigayom akasken kwa na maray. Chip kamot amaray. Kas kala maaw-awanan itigayam iti kas aramidam. Ulitak manan mare. Nakaamiris ang tao. Naamiris ng dagiti biddot na. Iso ano mabalin laang, sardangan yun, mare.
Awan ti tao a perpekto. Isu a narigat ti agsasao. Tama nga no dumteng to ti aldaw, nga agbalatag kada kayo dagiti dakes nga aramidyo. Ay, day tatisaan ko nga ipalubo sa mapasamak, Mare. No siyak ti sika, imbis amapan mo imarmaritis di tao, ikararagam kit di ah. Kapod no mo tis istorya ak, Mare. Wen ngam naragsak ka kaday mare. Panagkunam kadikit na saya at amapan mo kat katawaan, wano ibaba inti padam a tao no adda nagkamalyan na. Anya dinadamag kaw, may papankin ka, Lore, anak kaw. Ay, nawaw. Anya tinadamag yaw, tatang. Puno ka day, pinagkwartaam laeng ti ex mo. Asino mo tinakadamagan niyo ti day, tatang? Isumat kag warwara sa damag iti paradaan itay nagpasintro ak. Ay, nabayagan day ta, ha? Makitam day ta. Mapan mo imarmarites ni ising, ngam oray ka, adamat gayam ilimlimig mo akalukwam. Tatang mo. No sakti ka, sana ko nga gindadalaos. No agsasao ka, kunam na sino ka akadalusan. Nadamag mo kanin, dagwarwara sa damag, ising bakit? Anya adamag, Martin lakay. Di may papanitin aramid ni Lori iti ex na. Pinagkwartaan na kanukay. Aywan, iso tinangag ko apag sasaritaan da iti terse na itay lakay. Agin dadalus tumot ngamin nagsasao. Anya nga ita? Nabaktuyukit din. Ang pudno ka di dayjay lakay? Wen, ni Muller nga ex na iti sentro amis mo tinangibaga ka na kami. Anya? Kunak tumot, at da ilimlimang na akalukwan na. Ay, kaasimat nga rod ano kasta lakay. Kasi nasaya atin ti kastaan na pasamak. Bareng makaamiris magtay. Umay ko man isuble, to'y binulod ko abuneng mo, Marinora. Ay, mabit laang, Mari Lore. Ada ka di ibaga, Mare? Nadamag ko ti inaramid mo iti ex mo, Mare. Kay, anya ko maita? No agsasao ka idi. Kunamlan asino ka akadalusan. Ngam ne, oray matgayam sika. Adamat gayam ilimlimang mo akalukwam. Ti kunakken ka ide. Di mo kat katawaan, ti kamalitipadam a tao. Kita ita, nakarmakan. Ay, kuwa, Mare. Sige. Inakon, wan. Apay, mabain ka kade. Taamon ti intero a barangay ti kalukwam. Ita, si kamot ng ti katawaan dagiti tattao, Mare. Dumakapagsaumot day ta, Marinora. Tapay, anya timbaga nakin kaaya, Lore, anak kaw. Nakarmaak ka no? Ay nawaw, pundo mat piman. Itatang mo. Saan kami na nasaya at nakatawaan no pagang angawam ti kamali ti pada matao? No ada nagkamalyanda, ikararagam kit di ida. Walang tatang. Kang runaan ti amin, di tayo aging dadalaos. Taaklunan tayo man wano saan, adamat pagkamkamalyan tayo. Mabainak una yan na rumor, tatang. Kasta talaga Ay, kasto'y gayam tirik na nanukwa. Ita amumon tirik na ti makatawaan, gapoy ti kalukwam. Nagsakit itirik na, tatang. Ano sama? Kasta talaga. Kastamat lang tirik na ni Ising, hindi napan mo in marmaritais. Nagbalatagkan ka ti dakes nga aramid mo, anak kaw. Ay, anya nga tano, mapanak iti ayan da ita, tatang. Ay nawaw, wala ti aramid umitay. Anya kumapay ngay, mapanak dumawat iti pamakawan na Masaysaya at manin ano kasta ti aramid anak kaw.
Si kamot gaya Marilore. Anya ti umay mo ibaga. Ay, adda ka din ni Iseng, pare. Napanakitsinta. Ada ka di masapol mo kinkwana? Ay, addalaan ko makayat ko nga ibagaken kwa na, pare. Anya tayo jaya. Isukuman ti pangidiritsuhak, pare. No kasta. Agsublikan tulangan inton malam, mare. Sige. Agsubli ak tulatan inton malam, pare Martin. Oh, agkapi ka pa, Marilore. Agyaman na, Marinora. Kunaklakit din nung kagura nak, Mare. Sapay prang ka, ti panagsaokan ka, di na minsan ngay may ka dito'y balay. Namiris ko nga men. Husto ka, Mare. Ay, nawaw. Sika ka di dayta, Mare? Un, Mare. Naamiris ko asaan gaya man nasaya takat katawaan. Wano pagangangawan tayo, tinagkamkamalian tipada tayo atao. Nasaya at matata nakaamiris kan, Mare. Narigat nga minti aging dadalos, no maminsan. Un nga rod, Mare. Ay na, kastoy gayam, tirik na. Ay, wan gayam. Nakasaritam ka din ni Ising. Di mawat ka din, iti pamakawan kan kwa na. Saan pa nga rod, Mare? Ada ka na panan na. Agsubli ak tulangan iti ayanda inton malam. No kasta nga rod, agin ni storyata pa, no awan pa iti aramida medya balayo. Tay nasaya at ti pagsaritaan ta Saan atay biyag ti sabali a tao. Tapno saan ta makarma. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko, Iseng. Sapay la ko mata, mapakawan na. Nabayagan ang napakawan ka, Lori. Ay nawaw, ay na, agyaman naklaunay no kasta. Saan kumat ngamin nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao? Ikarik, saanan ang maulit ti kasjay. Intun maminsan, saan kun akatawaan, wano pagang angawan ti biddot ti padak a tao. Inapo, nagrigat gayam ti makarma. Ay kat agtugaw ka pa'y Agtimplaak iti kapeta, Mare. Ay saanan, nakababain mo't kin kamare. Alan, agtugaw kakit din, taramanam ti tinapay aginatang ko ije sentro. Agkapita pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta, Mare. Ay, wow! No nagbidot ti pada tayo a tao, di tay kumakatawaan wenno pagang angawan. Ikararagan tayo kit di ida, tapno malawlawagan ti panunot da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! At dapay mat nabatya suman kan salan iti ref budang bakit. Anya kumaita, no ada tinabate, si Karanday. Di mo ikan ni Kumarim Silvia. Sayang dagita amakan numabangles lahay. Ay saanan? Iti anya kumaaga po nga ikakpay day ta tao. Nalipatam sa mo, itinaramid day ta Silvia, itinapalabas alawas, sakbay abaro atawan. Aging kakadita kat nasakit tinakam mo. Ta saan nakapinabunudan iti igad. Sino nga iti saan ngagsakit tinakam na, no kastalaang mo't lakay. Di malas siguro tandi mo mat inikkan ni Tinyog iti Pasko. Ay ka impalawag kumakingkwana, naka-reserve dagiti nyog, nakita na iti paraangan tayaw lakay.
Nagsimple lang ti sanyo anang kinaawatan. Maala day tayo tinasayat a saritaan. Para igad kanyog lang. Randilakay, amukon. Tanya, budang bakal. Amukon ni asino ti ikak iti suman ken salad. Tapno sana masayang. Kunak tumat nga ikam da Mari Silvia. Ay, sana ni Mari Silvia ti ikak. Ha? O sino nga ron? Ni Jenny. Jenny? O sino nga Jenny? Tingay gimatang iti balay da manang Agnes. Nakita kat si Mangput itay. Anya? Why? Makipagaya maklangan kinkwana lakay. Ang mga numasaktan ni Kumarim Silvia. Ay, saan kami nga kumari ti dayja Silvia lakay. Nusyaklaan. Baro atawain, baro agayam. Diyak kaya ti gayam akas iti day taas Silvia. Tao po. Anya di masapol mo, manang? Ah, si Kati baro akaaruba may. Saan ka day? Uwan. Jenny, tinagan ko, manang. Oy, nice meeting you, Jenny. Ayun gayam. Adangay ngamin tinabati asuman ken salad idi New Year. Sobra ngamin ti inluto me. Iso na panunot ko ti umay mangtidkin ka. Ay, nawaw. Agyaman naklaunay, manang. Manang budang ko namlatan ading ko. Agyaman manang budang. Nasingpat kayo matgayam dito'y lugar yung manang. Kawan mo't nga may nading ko. Saan ka ma-out of place no kwa dito ay may. Ay, sumra ka pa'y manang. Iti unang ti pagistoryaan ta, tapno makatugaw ka matlaan. Ananwan nyo ti makmakan nga insupot yu, tatang? Itin ba o kan ni Kumarim budang Silvia, anak? Ay, nawaw. Saan kun ako mari dayjay, tatang? Anya? Diyak kaya ti kumari nga imot. Saan na saya at tikasta anak ka? Baro atawanan. Ag pinakawan kay kumani si Kumarim. Ay na, tatang. Nakaimimot dayjay amari budang. Duaan nyo glaang ti dawdawat ak idi Paskwa, ngam di nakit din ikan. Kas jay ayamat ti gayam. Nakabalis ka maten ken kuana. Tadi mo mat pinabuludan iti igad iti New Year. Uray nakabalasak, jakon kayat ti makigayam ken kwa na, tatang. Isu atamakmakan nga insupot yo, itad tayo laangan kanina na Rosita. Happy New Year, Nana Rosita! Ay, Happy New Year buking ka, Silvia nakong. Para kada kayo, Nana. Anya ngay dayta nakong. Ay, kita ang tuwa, Nana. Ay nawaw. Nagadown. Inikam kumama ni Kumarim abudang Ay, saan kun ako mari dayjay, Nana? Nay, apa yan? Ada inaramid na kanyak ajak na gustuhan, Nana. Di yun sa ludsudan no anya. Ha? Sige, Nana. Ang pakada akon. Ado pa'y tiin nawak ni Jabalay. Mabit lang nakam. Ikan ka mo iti pruta sa nagapo iti probinsya. Ay, saan, Nana? Maduday jay. Di mo ka maulan nga ibusan. Sayang lang numadadaan. Ay, Ruraw, daman sa ludsudan. Anya ti sana nagkinawatan da Silvia ken Kumari na abudang. Niyog kan igad lang, Rosita. Ay nawaw, ha? Nyog ken igad. Kastoy nga main. E di Paskwa. Limawat ni Silvia nga anak ko itinyog na budang. Ang kaputan nakareserba amin. Saan na nakadawat ti anak ko? E di 31. Imay mat ni budang di balay ta bumulod ka no iti igad. Ang sada pinabuludan ni Silvia. Anya? Dahita tinangrog yan ti apadang agkumaray.
Ay, ay, sumulagayam ah. Amo pa'y kanagitang agayam. Narigat ti agbaro atawan. Nga dati gura iti puso tayaw. Apay manen budang bakit. Nasalaw ko pa ilaang mo, tita Silvia, di tadalan lakay. Anya nga ron ti marami dam kat dalan nga ron. Ah, adamo ti sabali adalan. No apay pa ilaang mo't adita tinagdalanan na ah. Si kakit di mo't bakit. Saan mo mo't ako katadalan? Ay nalakay. Siguro, agsipsipot da dyan. Kasalo mo't may bagam ti kasta bakit. Ah, resan na nga ibaga, madlaw mo. Man ano nga min, nagpinakawan kayo. Tagpada kayo mo't nga dabindot na. Saan? Itian niya pa'y kumaga pa? Ah, sana balay, tada ni Jenny, abaro nga gayam ko. Sino ti kadlo ama makikinda, Silvia? Nakasarita ko ni Nana Rosita, tatang. Di budang ay. Saan ka di anay bagak kada kayo, asaan kami nga gayam iti dayjay abudang, tatang. Friendship over kami, idi pa'y December. Sakbay anagbaro tawen. Para igad kanyog lang anak kao. Saan alaang dayjay, tatang? Nagsimplian aba pagapaan nyo kindain. Idi siyak ti dimawat itinyog. Di nakinikan ta naka-reserve ka no amin. Uray adumat tinakita kiti paraangan da. Idi siyak ti saan nagpabulod iti igan. Sakitan na matan. Ay, na-misinterpret ko lang titong kalmay sa iso akasta. Ay, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti dayta ba nagtatang? Ang pakada akon, ta sigurado nga agurura yan ni Nana Rosita iti balayda. Ada ako, Nana Rosita. Paumayan, Silvia. Mangala kayo iti eko bagyo, Nana. Tapnusan nga isupay ang magatang. Wan, adamo iti insaganak kay. Nasayat mat nga rod no kasta, Nana. Ni kumarim budang. Saan ka day nga agpalingki ita? Jaklaan mo, Nana. Ay nawaw, apayadi mo ambaw. Kano kanayo na da kayo mo ti agkuy-kuyaw nga agpalingki day. Saan itan, Nana? Ay, noon yaman day ta, saan nyo ang nagkinawatan? Agpinakawan kayo kuman, tanay, baro atawanan. Ay, sana kaskarina, Nana. Nasakit tinakam ko kinkwana aging gaita. Ay, saus. Palpalagipan ka, Silvia, nakaw. Naragsak ti biag no awan, tiguray ti kaunggam. Nasabat ko da Nana Rosita ken kumari ma Silvia ni tadana ni tayo bakit. Anya kumaita? Schedule yung agpalengke ita, saan ka day? May, Si Murt ka kuman ka nakwada tapno ada kaduam ken tapno tipid ti plete. saan nakasapulan? Kabaulak mo't. May nawaw. O ano saan? Ni Jenny lang ang ti kasarita kinton madamdama. Iso ti kaduam ngagpalengke, kasta ka day. Ay anya kumapay nga ilakay. Naragragsak mat laeng, nagpinakawan kayo ken kumarim Silvia. Saan mo tama ba naliklikan nyo titong galmay sa aging gatong palbiag? Ay nalakay. Nasaysaya at nuliklikan mi titunggal may sa. Tapno awano na ti parikot. May sa sityo, ti ayan tayo bakit. At dalat tagundaway ngagsabat kayo di tadalan. Ah, Jenny. Awan ka di ti aramidom ita? Awan ba't manang budang? Apay ka di? No, okay lang ken ka. Mapanta ko maagpalingke. Ay, un amanang. Naibos pat laang ti abastok. Ay na. Agsagana ka nga rudan. Taaggidantan inton madamdama ading ko. Anya nga oras manang? Alas 12 nga grubot ta. Agdigo sakla ang biit.
O sige, dagasan naktulangan dito'y balay, manang. Nebudang samay, di nakatader iti igid, Silvia. Isu at talaga, Nana Rosita. Sigam. Tamno makapagsarita kayo na kao. Ay, saan, Nana? Ay, nawaw. Ay, saus. Saan kumakastaan na kao? Oh, adaman ti nagkurangan ti tunggal may siya. Mawatan niyo kuma. Akin, agpinakawan kayo. Adda nga ruden baro agayem na, Nana. Iti anya ko maaga po nga ipilit ko pailang ti bagikkan ko, ana. Nagbaro atawin lang. Adalaan saan miya nagkinawatan. Adamot kan baro agayem na. Umapal ka karay. Ay saan, Nana? Anya ko mati apalak nga. Agawaan takit din kag palingki, Nana. Sige. Tamno makigiddan ta kadakwa da inton madamdama. Aglugan tayo, iti Jay. No kayat yo, da kayong ti makigiddan ka nakwada, Nana. No siya, ag-tricycle laklatan. Anya? Asino di babae alimabas iti sangwanan taytay manang budang? Babae? Tay ngay kinusilapam manang. Dajay ka day. Ex-kumarik dajay. Ha? Silvia tinagan na. Nasingay dagayom ko ide. Sana nita? Apay matan asaanan ita manang. Ay, gabuta jak kaya ti ugali na. Among ka day, di Paskwa. Anya tinapasamak iti Pasko manang. May ije balay. Ta dumawat ka no itinyo. Saan ko na ito ti dawdawatan na. Gaputa, naka-reserve kat nga road. Idi kwan, tinakmutan pinabuludan iti igad, idi New Year. Ay nawaw. Nagrabaw matgayam tinagapaan niyo manang. Talaga. Remwar ti pudno nga ugali na dayta, Silvia. Ada ka din ni manang budang, manong Randy? Anda na pa na, Jenny, ading ko. Anda ka di ibagam kan ko na. Salud-sudak ko mano kayat na timakitangdan manong. O mga ano inton malumpay nga agawin tayo jay. Agsubli ak tulat taninton malam manong. Aywan gayam, adaman kayat ko asalud-sudan ken ka manong. Anda na ita. Adda nga min tinasalaw mi ija palengke di kalman. Kat kinusilapan ni manang budang. No sanak nga agbidot. Silvia ka no tinagan na. Ni Mari Silvia. Nasingid agayim na tayo ading ko. Ang kapulang itinyog kan igad. Nadadaal tinasaya talin ng ganda. No kasta. Husto gayam tinaibaga kanyak ni manang budang. Makakatawa ak nga ron karagit ang agayim. Simple lang nga panag tinagapaan da. Ang di namat kaya tasulparan. Addan tulat ta siguro manong. Makaamiris dan tulat ta. Ason samot ni Silvia ti dimano ni ti paraangan tayo budang bakit. Bayam dita tasapulan na mo. Nawaw, idarot mo ratan ti poste. Tapno sana makadayo. Sigurado nakaburos lang rayta. Ay, bayam tasapulan na mo. Aso na nga ron. Pakawanan nyo nga minan ti tunggal maysa. Tapno awanan ti pariko. Ay, di mo pakibiangan dayta nga asaw. Inton kwan, panunutin na kiide, apagin interesanta. Tapno sana makadayo. Abangan no da makakita di takat itaray da, di awanan. Oh, santa na parikot dayta lakay. Alakit din. Ipagod mo pa lang ni taposte. Di mo ipalubos agura ti agari di tapusong bakit. Awan mo ti asok iti nakaipagudan na tatang. Damat inirabi ay. Sigurado kayo tatang? Kano pinakan ko pa inirabi ay. Sa dino ngay natatiayan na. Ang mga ano nakabulaos. Nakalukat matgaram nga mintig ay. Sa dino pa yun nga iti pangsapsapulak iti dayta nga aso. Padasam ti agsalod-sod ka na iti kaaruba anak kaw.
Magano dalang dita. Ay nawaw, adapat gaya man aso manang budang. Ay nasaan ko nga aso dayta, Jenny ading ko. Ay, kunaklakit din no aso manang. Aso ni Silvia dayta ading ko. No kasta, napan ni manang Silvia, iti ayan niyo? Ay saan? Nalabay, nakabulos ti aso da. Isuan nakadanon iti parangan me. Kanayon nga min kahit nga itugtugot ni Mari Silvia no daytay umay dito'y balay iday. Amo na tinagturungan na manang. Ha? Amangan no day tamatan nga aso ti mangisubli, tinasaya at alangan yung agkumari manang. Amangan no isun ti mangurnos iti relasyon yung agayam. Farida! Sa dino ti ayan mo? Nay, sika mo gaya, Mari Silvia. Ah, ay, sapsapulak nga ron ti asok, Mari. Hindi minapuutan na rin mo, idirabi eh. Ay, nakitam tay asaw, na igalot iti pustay, Maray. Ay, nawaw. Ay, agaman naklaunay, Mari. Ay, naimbag ta dito'y mula ang balay, tinagturungan na. Kanayon mo nga men, nga itugtugot dito, inukasta nga umay ka maki-istorya idi, Maray. Ay, agaman naklaunay, Mari. Ayawan anyaman na, Maray. Ay, agtugaw ka pa ya. Agtugaw ka ta. Agin nistoryata man. Itimplaan ka pa, iti kape, no, kaya mo, Maray. Ah? Ay, saan nakakagura, Mari? Ah? Ay! Sanay, Maray. Ay, apo, agpinakawantan. Tapno naragsak ti biyagta. Ay, iwan gayam. Umay ngay ni Jenny, di ta kaaruba, dito'y balay, inton madamdama, Maray. Ti baro agayam mo, Mari. Gayam ta, kunam amaray. Ay, kunak no nalakalaeng sukatan ka, anasingid agayam ko, hanggang, ay na po, saan mo gayam, Maray? Nang runa pa'y ka, saan mo't anadagsang tinagapaan ta? Ay, nawaw! Normal laang ti saan a pagkikinaawatan. Sursuruan tayo nga rot kuma ti agpipin na kawan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensya ka. No simple lang nga kasarte ka ba ulak nga ipahikin ka, Connie? Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta kanyak, Julius? Nairanlat ng tumang ngamin ano ospital tanan ng gandata. Nausaran ti kakaisuna nga urnong ko. No kasta nga rod, da kami kanina nang ti agpanunot iti pamuspusan. Tapno mapasamak ti arapap ko abongga kalaysa. San mo ngamin na masapol abong ka ti kasarta? Panagkunam ka di, kat umanugot ni nanang asimple lang ti kasarta. Sana kaskari na tumututang, Connie. Diyak magkayat akalpasan ti kalaysa ta. Dahil talag baybayad iti utang ti ramiden ta. Basta, kasaritak to ni nanang. Sigurado nga da may suggest na pamuspusan. Awan ka nung aron ti kwarta na nanang. No siyak lang nga inam. Saan ang mabalay na simple lang ti kasaryaw ko ni anak ka? Uri siyak matananang. Kayat ko ti bongga ang kasar. Sa nga pulo a baboy, kendo ano ang kumati partin tayaw. Agraman kawas nga isuot tayo. Kanti disenyo ti stage nanang. Nas ka na bongga mat.
Diyay nginginaan. Tapno sulit mat Ay, katun! Dakkel ti gastos. Ngam adda tinapanunot ko nga aramidin ta. Di mon ibagbagakin ni tatang mau. Nga main, simple laeng mo ti kayat dayjay nga amam. Wan nanang. Datalatan ti agplano, anak ko. No simple laeng ti kabailan tayo. Maanusan bakit? Anyangin nga raw. Maminsan laeng amakikalay sa ni kuning nga anak ta, Chuduro. Anyang nga raw ti kayat mo mapasamak ita. Umutang tayo. Adda tinapanunod ka. Ngamjak pa'y maibagay ta. Ay nawaw, kita ang mga planong ti umutang. Da kamin to, kindi ko ni ti makamu kunak nga raw. Dagulit kamag. Iso, kasta ti anak ta. San ama kontento iti simple, tauray si ka nga ina, mahilig ka ma iti bungka. Kunaklakit din no asino ti bisita. Si kamat gayam na napalma. Agtugaw kayo pa'y Ay na, amangan kiday no adat extra manim dita, gisail. Anum ti kwarta, nana? Mausar kuma iti kalay sa dakunay kan Julius. Ay nawaw, umutang kayo para laang itikalay sa, nana? Kasanaw kat mamirmiraot mat gayam day ta Julius. Di nakabailan nga itag ti bungga kalay sa iti kakaiso na nga anak ka. No anya ti kabailan da, isulat ta kuman, nana. Makontento tayo kuma. Di ka di madanagan, bayadan min tumula nga dagaws, kalpasan ti kalaysada. O sige, pabuludan ka, nana. Ngam adda ti kasuratan apirmaan, Day talagayam, sigay agpirma ka. Saan kumot nga itarayan ti utang ka? Ay wow, nagadwa kwarta nanang. Para day ta ikikalay sayo kini Julio sa nakaw. Nangalaan yung matitikas ta kadakala kwarta nanang. Binulod ko Anya? Kasano nga yung mabayadan tayo day ta nanang? Yan tagay dagulit kamot kunay. Ibagaklangan. Nayunan tayo tininong kaninang yo itikas aranakaw. Anya? Una tapno masukatan ti gastos tayo. No ado tininang kaninong ya. Di adon tao ti maurnong akwarta. Mabayadak tao dagiti binulod ka. Ay, wanyag paiso nanang. May at tinapanunot yun. Kalian tayo dagiti babaknang. Tapno sigurado adakkel ti itadda. Ay, katuwan nga min tulungan nak nga raw. Tarugyan ta ti agilista anak kao. Ay nawaw. Ati dog mo ti listaan ti inalayo aninong kaninang palma. Bakit? Panagkonam Chuduraw. Umanay mo't siguro day ta. Nagaduunay. Katwan na tapno adun tumot ti mangtid iti kwarta. Ang subli asigurado ti gastos tayaw numangtid amin dagiti nakalista. At dapay basita sobrana. Nukasta, imutang ka talaga? Wun lakay. Diyan duma, naibayad min kadagiti supplier ang nakasarita ma. Ay nawaw, Jack magustuhan ti kasta apamayan nyo itanak tabakay. Just go with the flow nga minun Everything is under control. Ay, di kay romanik lamaw, tada kami iti anak tati makamu iti day tabanag, Chodoro. Makamu kayo manlangan dita. Saan ako na makibiyang? Kasta di kay sumanaaw no awan matlaang ti may tulong yaw. Ngam no addan to ti dumteng aparikaw, da kayo mateng ti makambo. Di na kam iramraman kin Julius. Ay nawaw, saan to ama pasamak day ta duro? Dumagas ka man pa, Julius, ading ko. Ada ka titi baga manang Giselle? Amom ka diti inaramid ti agbalinto a katugangam, ading ko. Anya ti naramid na ayamana? Imutang iti kwarta kanya. Anya? Di mo, ama? Awan iti saritaan mi ti umutang manang. No saan ka amamate, at iti kasuratan.
Impapirmak matlaangan kan kapitan itay. Ay nawa, nagtakil ti inutang na ah. Una, tapno bongga kano ti kalay sayo kinikuni. Isumot ti kuna ni Nana Palma. Talaga ka di akayat yu ti bungga kalay sa koni? Da kami kanina nang ti mga aramid iti pamuspusan. Takurang matiintad mo. Narigat ti bungga kalay sa nuutang mo tinagapuan ti kwarta koni. Ay nawaw, saan ka matamakaw? Awat si ka Julius? Ada nga rudan na panunot mi kanina nang kan nakabayad kami kadagiti suppliers. Narigat ti mailumlum iti utang kunakmanan. Relax ka dilaan. Kasano nga rod ang mabayadan tayo dagita nga inututang yung ay. Kita ti listahan ti agbalin aninong kaninang ta. Nakasarita min dagita kat imanugot damat. Ay nawaw, nagadong? Wen tapno adun tumat ti maurnong akwarta numang tedda. Di adan kasukat ti ginastos tayo. Mabayadan tumat laeng dagiti inutang ni nanang. Anya? Adula una itinalada ninong kaninang iti kasarmi, Tata Chudoro. Day talaang muti kunak iti nakita ti listahan Julius Barok. Imbawanan ti maaramidak. Ta may mayat kanuno adaw. Adumot ti maurnong akwarta. Addan to kasukat ti gastusyo. Kasano nagkurang to ti dagiti ninang kininang mingay? Mamupay ka dagita kagida. No apay ngamin akayat dati bongga akalay sa. Isupay gida pagparikutan. Dahito'y tinapili mi agawon ko, Julius. Kan, dahito'y mati para kan ka. Agraman disenyo ti stage. Nakapili kami matan. Kan adapay cake. Oh, anyat makunam ka dagito'y a disenyo. Ay nawaw. Itayak pa'y asaw-asaw. Ngam di ka matsumong-sumbat. Anya nga minanti ko nam ko ni. Kitaan, dagiti disenyo ang napili mi kaninanang. Anya kami ayat ti pampanunutam. Dakkel sa amat ang tigastos yu ko ni. Isungarod nga adu tininang kaninong anaala. Pagyamanam kit di tanakapanunot adagos ni nanang iti solusyon. Gastos sa talaga. Kasta talaga. Ada ayamat nakitam ang nagkalay sa asaan ang naggastos. Oh, anyang ay ti ko na dagiti dadakkel mo, Julius. Makaumay da ka di? Wan ko ni, ikarigatan dati umay. Oh, matlagayam. Apay akas la naunag man ti pampanunutam. Umadanin ti kalay sata. Kasla saan ka naragsak? Naisagana aminan. Fully paid pa yan. Pampanunutek lang ti dakkel gastos tayo. Mamin, ano ka di nga ibagakken ka? Adi mo pagparikutan day taabanag. Taado tininong kaninang taamang ted no bilang laeng. Awan ka di ti panagtalag mo kaninanang? Isu tinakapanunot iti day ta solusyon. Ay nakiitam ka day ti disenyo ti kasarda ko ni kan Julius Giselle. Saan pa ay Nana Paulita? Adayumat ngamin ti ayanda. Ay, bongga si ka! Kasla kalay sa dagiti babak nang! Wen ngam nagapumot iti utang. Anya? Day tatipod no Nana. Imay ni Nana Palma dito'y balay, idi pa'y napalabas abulan. Imay imutang iti kwarta kanya. Lukas ta! Oo, tanggayam tinagapuan ti kwarta ngay naramat da! Wen Nana. At dati kasuratan mi kin ni Nana Palma nga agbayad to adagos. Pangalada nga tatibayad da! Sapay baboy kanduang kano ti maparte. Isu tinanggag ko kay. Ay, jak amo kadakwada, Nana Paulina. Ti importante kanya kat makabayad da. Ay nawaw! Social climber madag itatataw. Ipilit dati bongga akalay sa kawang magkwartada. Uray ni Julius. Nakla at idinaamuan na nga imutang ti ina ti maasawa na.
Happy wedding, Kuni Balasang Kao. Agyaman naklaunay, Nana Paulita. Oh, diyak mo makita nila kay Mau. Ay, napanimis mo, Nana. Kumusta kan, Mari Paulita? Ay, nawaw. Bagay mula unay tabano, maamari palma. Ay nagyaman naklaunay, Paulita. Ay maragsakan anak hanggang iti imbagam. Agramad dekorasyon, Maray. Madlaw ang inginaan. Ay wun, dakkel nga agpaiso ti gastos may. Ay, naimbag man ta, ada ginastos yu, Maray. Itwin na. Ay, kuha nanang. Sikapay lang timang bantay dito, ito umisbuak labiit. Ay sige. Mari Paulita, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama, Ay, okay, Maray. Ay, nawaw. Talaga mo dagito'y nga ang ginaa. Di ko nada siguro. Diyak, ambo nga utang tinagapuan ti kwarta nga inaramat da. Naliday ka, Julius. Dakil sa matin tinagastos, tatang. Uwin atay pilit na mga agina. Siyak pa rin ti bumain ka na giti dadakil mo. Man nakawat mo dagiti dadakil ko, tatang. Di talang amo ang naggapo iti utang ti daduma kwarta na aramat. Angam, anyapit ti maramidan tayo. Kitnal pasan, tatang. Barang dakil mo tinaurnong akwarta, abaraw. Narigat no saan ang mabayadan to utang. Masya na arog ka dagiti ininong kininang mitatang. Kasla napilitan ti dagduma. Tamad lang tinadlaw ko, anak ko. Diyak lang imbaga kananang niya. Tas sigurado nga agung manan. Huwag gayam. Mapanak pa'y man iti ayan da balayan. Kaya't kumati makiis-istorya kadakwada. Sige lang, tatang. Agsubliak mo tin iti ayan da ko ni kananang. Kumusta nga ko ni anak ka? Ado ka di tinangted iti kwarta. Dagiti minong kaninang yaw nang tenda ka di amin ay. Kontrolam ta boses mo, nanang. Ang mga nada makangag. Ay, umanay mo't siguro day ta ang maibayan iti utang anak ka. Diyak amo, nanang. Kasano adi mo ammo? Itutal mo ay ikita ak mantilistaan. Oh, dagito'y laang tinangtad, nanang. Tidaduma awan pa'y. Ay nawaw, abay ngay. Kasari tayo idaan, nanang. Kasano ang makabayad tayo iti utang no di mo't bang tadagiti ninong kaninang yaw? Kasari tayo idaan, nanang. Ni Julius ti sumungad, nanang. Agsarita tanto inton rabi. Da kaminto ka ni nanang ti agbilang iti kwarta, Julius. Uwan, okay lang ang kanya ko ni. Saan ko matapag-interesante ta kwarta? Ay nawaw. Rumbang laang taadamot na kay planuan da ito kwarta. Da kayong ginanang timakam mo. Kasta amumat ada kami kanina nang tinagaramid iti pamuspusan para iti kalaysata. Gaputa kurang mat ti kwartam. Umanay kumano simple lang ang kalaysa. Gambong gamot ti kadyo ka ni nanang. Takas tapay laang mat ti bagam. Kasano pa yan day tananang? Kita ak mantilistaan dagiti nangted iti kwarta ko ni anak ko. Oh, adtoy nanang. Ay nawaw, daytoy laang. Wan nanang. Hisungarod nga ado ti innala tayo aninong kaninang tapno agsubli ti dakkel agastos tayo iti kalaysayaw. Ngamne, manulaang matinted da. Ay jeda tuma, awan pa'y tinagan day ti listaan. Anya nga tano, agpatulong ta kadatatang. Una iti pamilya ni Julius nanang. Manulaang mati contribution da. Ay wangag paysaw. Nas ka na tumulong damang bayad iti kwarta na aramat iti kalaysayaw. Saan mo't amabalay adatalaang tiyang parikaw? Apay adi ka makaisay bakay. Kit napasamak mo tibungga akalay sa asang kaibagayo itanak ta. Dakkal ti parikaw, Chudoro. Ay nawaw, apay ka di palma. Kurang tinaurnong a kwarta. Anya,
Kasano? Kat manula ang matiintad dagiti ninong kaninang da. Jay daddo maawan pa'y. Ay na, talaga nakainimot dagita. Tay pabasol mo pa iti daduma. Asino nga mintinangibaga nga umutang kayo para lang iti bungga kalaysa. Sayo namnamain ti iti dagiti ninong kininang. Ay, awan ano kasta ba kay? Da Julius ngay, ti pamilya na. Nasken ang makigudwada iti mabayadan. Sika tinaturan ngay mutang. Takdrama. Di mo iraman ti pamilya ni Julius. Ta idi pa'y nga imbagada a simple akalay sa laeng. Ti kabailanda nga iteng. Ngam gapo ta agin lalaing ka, imutang ka. Ayan nga itibayad ti utang mo, Nana Palma. Ay na, pasensyakan Gisail. Ngam kagudwa pa'y laang ti maitid ka. Ay nawaw, sana mabalin nana. Nasken abayadan nyo ti buo. Kurang to mga maintintad dagiti ninong kaninang dakuni kan Julius. Nukas na, namnamain nyo ti itid da akwarta kadagiti agasawa. Iso nga adaw tinalami aninong kaninang. Ngamnay, imo da magayam, manula ang tintad da. Di kay agpabasol, Nana. Tada kayo tinagdesisyon iti bongga akalay sa dakoni. Kat ina, bayadan nyo ti inutang nyo. Kano saan, agreklamo ak ije barangay hall. Adda ti kasuratan a pinirmaam, Nana. Day tatipod no, Nana Paulita. Imay ni Nana Palma dito'y balay itay. Oh, kahit binayadan na ka diti utang na ken ka, Giselle, balasang ka. Kurang tiinted na. Iso anak kaungat akpiman itay. Kasano, tigayam kwarta nga ited tininong kaninang tinamnamaon da pagbayad da. Ay nawaw, iso malagayam nga ano tininong kaninang nga inalada. Ay, nalabos ti kasta ka panunutan dagita nga agina. Kasano nga ruda na makapagsingir ka ita, Giselle? Mapanak iti ayan ni Kapitan, Nana. Ijay kami laangan nga agsango kada Nana Palma. Talaga asaan ang makarit na day taad Julius. Di ka aramid. Tada kayo kinikuni tinagplano ti dayta. Kung kaya, mapan ka kano di barangay kunan ni Kapitan. Adda ti talaw anang ireklamo ken ka. Ay nawaw, apay nga'y asyak laang. Naturig ka nga ngay mutang. Si ka mismo tinagdesisyon. Anya nga ita, kurang tinakulikta kwarta. No nangirwar ko man ni Julius iti kwarta. Saan ko mapasamak ti kastaw? May sapay dagitaan ninong kaninang manula ang tintada. Saan kami kitday na makabayad? Nakitak ti kwarta nga inwar ni Julius. Umanay dayjay para iti simple akalaysa. Nakaarte kayo pa'y gaming. Ay nawaw, imbes na tulungan na kamay. Parikod nyo daytan. Mahilig ka iti bongga. Awang gamit tidinggin nyo asaw. Hey, mailumlum kayo iti utang no kasta daramid yung agina. Ay, nawaw! No di mo kaya ti mailumlum iti utang, makontento kano anya ti adda. Di mo namnamaan ti ito ti daduma a tao, tapno awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.